asama de nkwagia ya de ba ebrew she said no so I don't think so onim ne antia Yesu ba nipa dubia omokwa ifuhia no woma no omkanea edere no kanea no womu no ene Yesu no omokọ onim ade kodi dia womo na wonkwa womo na wadi abai ke Jesus wa bo aseto wa yamye wajo anama boa ko baka se yantwe wo me koto krisi ni ba ni nyina aye de eko obia wo kani adubu no woni nkwa wo usuban no ne ye betimi ama wo kani adu me kam wate susutu ho ni ye Kristo ni susutu ho me ya maku panini me ya mamaku panini susutu bisa hosa anadan kwa wo mu. That is the question. Asora ne betimi ama odibre but awurade do be ko bonsam je so bonfo me de ye nipa at times ye nipa we appoint oh brother we ye pani. It doesn't mean so what down je me so ama me ba cha what ma say ye betimi appoint brother ye pani Shawamo Somai and Trasa. Amen. So what the light of you can be a woman and a batch. Can be a woman and a batch. Because what's it? And Pano and the Nipa. Na ehans no somua esomo nyade abai enti so nioma nyina aye somo nioma how can you salvage no so wo amen me pasa obi a wutie me na search yourself, examine your life. Oje me so amepe amen. Ana so Kristo ti mu na unsu ti Kristo mu. Number 2, wona wonkonkro wa nyonkofa na wonkonkro wa dim. Number 3, kania wo mu na nusum. Jesus can Matthew chapter 5 somewhere 13 down. Money asasana sonchana antima da yira yan fanya hwe. What you say? This is Yoguno Tietia so. Money we are second. No cancer. Obin Swakania Fansha Koduas. No Swakania Bisikania Biasuna Sama Wana a warning in all. Now do you for Isaiah Swatium? Sorana Shrai, now won't hire a bar. Jamasokasa, amen. Not the same Isaiah. Asatium said, O Maya, what this Sumkabimuno, a Hankasiabia Sramalo. The woman what this Sumuno Hankasian when I near the other. The question is, and the people who say, are you a light of your family? We are Boja now, we are torch. Amen. Who said David? And some of our normal car around the house. David said, a radio seven nasi. It is a David. As somebody a canny man of the hour, Namso, one yadia, on Shintida, on Poli, because we're putting a name. Oh, wow, Behu, Jemeso, Amen. A boating wow, bad. A
abusuafo ya de nioma di agoro Christo somo no ya somo na life ya somo na fashion just say obi e ko na me somo ya de ba me kobi ha o ma yira to so champo anu anya o ma ko bu subjem o mu to so champo anu anya ye check Christianity mu 100% nante e ko bu subjem Oda ya kache Awurade se Awurade ma me hwe. Ya ne afra wo Kristofo dodo se na ba wo nche. Tena da bia me tufo se me ba. Hwe papa ne hia. Hwe bone hia. Woje me so amepe. Amen. You can call yourself a Christian. What do you say? Ono de obi anche. Obi amu, obi antiu. What you say? But I mean, can't some children. The Bible was a only Christian. Kopadi adi uungo kontenu. The friend is thief. Ane hukuamwa. Kokope. Na fatwa dim. Ne wura kokoro mutasi. What's my cousin where they pa? Wura pass. So to me wura sa hukuamwa now pass ya. Ya kaufra nkonkontepa. You may say amen. As my make what did I mention us? Another person here. No who did you know wura tokro mutasi. Ya do ba fra ba ye medie. Na so ka for dia. Ada se wo ya nwa na mafe ya do be soja debi. You may say amen. The pastor what you must say. We are done kwa. And we are never say. Obi a wo so Kristo tu me na fe akono na tu me na free. Why so to hosa as a young man? And can you know woman and a mouth of a ban and a cordal? And how can a canyon a tall barn? Amen. Obey what? Just so who met him more way to for. A satanic product. A tro. I didn't hear Buru say agree. Amen. To Tony na we are able to now on what to Tony. The person Obia Mamanka him doesn't mention. What do you say? Jesus, you won't know. You one star in Suma Bato. And you may bomb Suman. I die Jesus Christ and Sumani P. The believe in Nipa, Aqua baby Jesus walk. What you must amen. And Solomon Yarape, and Nipa Convaya. And you know, copy her of the fields and your Holomoko. Now, there were so many stars. You won't show you would get there. A better say, I am Solomon, but I do the copy baby and the Quansopi. You were only one star. I bet me a lead you. I do a cover be a yes, that is Christ. You were only one star. What you must show me, amen. Only one star. The young town is on Solomon Pierre. Amen. What was on Solomon Pierre? The piano. But only one day, and a man from Pierre. I don't know a convention.
And that's all the force. Remember to fail you and one and from about to be clear. And that's all the force. Amen. Miss Rao Abajamba, let us follow the one star. You follow. You may say amen. And maybe be a muabe. You unquat your word you may ye. Ha! If you're not quick, you can't. Christine, you might feel it. Or Saturday and night. What is a concrobia? Nakania Nunu. It's a shoot be a Saturday class of Kania do. Also, always, also. Dampa and Wamu. You must say amen. Because the same Shama Muabri pass on a Buonmo Shamia. Said you city and Obama in China. No person was exposed to what I made. The car was a time with Shah. Gamma be Pons care from the Bisham. Obama in a home. Obaya, the patron is so full when I'm saying. So full. Mr. Pentecost. Also, I'm anything. Man, you mean so? The more than Saturn becomes a Nobumachi. So full. The person is from your humanity. Now, down my end, I'm so watching. For him and never so was so for now Pentecost. Woman in Accra, me made you my woman to me and come to me. I feel not for what you need, sir. I'm so in the park. I feel no I'm so to me, you wouldn't to me, you I feel no him and I'm so negotiating and Sanabra. Amen. I must have fly at Cassia. Senor put high and down. Jayus, which did you? The new year should support tiny warrior by warrior. What the Asaman American? More trust me. Obi a Yesu man warrior. And Kwani Sodom and Gomorrah for a peck. So Yesu buy or toy or toning was you dying or worry or my warrior. And what did you know? No, when it's Sodom and Gomorrah for the other. Into a warrior, Saturn. What you must swap a amen. A warrior, put it aside. The actual attempt at Christ by any son coming with me. James amen. The GDD. What do you say? No amount to me about more being Uncle Pomba. What do you say? The GDD. No amount down quality. And no one would be afraid. And the answer about the entire about the frame. Yes, you a different agenda. Into Jesus at the Surwan or no, with me also. You create different agenda. What do you have to say? Mamma Casa, a bumper, my home, person, Qua America. Quakum. Amen. Busauni oton Jazaminia. Also, Busazaminia. Anafo. Dampa. Etumu. Ansan. Amen.
ɔsɛ sɛ motena me mu na me nso metena me mu a mobɛhu nokorɛ no na nokorɛ no ma mo abɛyɛ adehyeɛ enti without the truth you can't be a prince and princess. You can't. What is the meaning of that? Sɛ motena me mu na me nsa motena me mu a ɔwo sɛ de wasi aka motena me mu na me nsɛm nti di a ne da nkwa onsa mbɔ no nyɛ amen ɔwo sɛ de asitia ɔsɛ sɛ motena me mu na me nsɛm tena me mu a mobɛhu nokorɛ no na nokorɛ no amoma yɛ de hye ɛdɛ ne da nkwa ɛyɛ deɛ na dɛ ne nokorɛ no wate aseɛ sɛ motena me mu na me nsɛm tena me mu a mobɛhu nokorɛ no nokorɛ no is talking about the Spirit of God. The Spirit of God na ma mo abɛyɛ deɛ bɛyɛ adehyeɛ because he is a guarantee. Awurade asɛm ntuo mu nso wontie awurade mu awurade asɛm ntuo mu nso sɛ mahunu nokorɛ yɛretio nyamema yɛretio honhomma yɛretu wobɛdɛ na watu no asɛ busa no ho kwahye sɛ wonni ntaabane a obusa no ho question wobɛdɛ na watu sɛ wonni ntaabane a woka sɛ yɛfifiri ntaabane kakɛ. Turn from human being, turn free the partibium, the best saint. Amen. As my can and any yam. Ye cocoa bonnet, adjum money, and the berry in Sicily, and Muja, a hand tie a tro. For Namua Kono, a new Kono. You do have a food in every weapon. Jemaso amen. Na ho nante ye hwada je ye hwo suban ye. Ene wona mfrem tia na mo. Wona wonyi die nuom twikomu yakoro. Jemaso amen. Na bo bra say I want to follow Christ. Enti utie ba bi amekan na me ba kira wo. Dan power baby na nkofu bi ko. Yankan Timothy obi. Sa ko achi. Another among Fanchemio. Timothy Ona Ekan. Yansanko. First. Message has you. Adisrabi na wunya nkopon ni padia dwane yanum anema osidwane na from 6 down to 10 osidwane yanum nadi tene ko baabi tene okọ baabi yemeso amen. So we can say, "Sami amana obobo so 6 no nyam so pa abudu owo mu ya dinya kase ya mfa hwea mawiase nanso yeri ntumi mfa wotwe emfiri mu nkọ na se wonu ya ne de de kate ho moma no ara no so mayen na wona ope won ho anya no hwe ne fidie ne nkwase akono anya manipa na twe nkogu osaya ne oyira mu no mu na boni nyina hiri ni sikafa bi no di akire yira akwan na wode yapi wo ano say so ba yawrade nipa jama so kasa amen gani yanum gana amen na wo tani wia afetie
Wachire obi edi n'atie. Verse 11. Na wonyankopɔn nipa de adwane yenom di tene kɔ baabi nyamsompa enso baabi atene na ekɔ no hɔ na nyamsompa so koro gidi ekɔ hɔ ɔdɔ boasetɔ ne ɔdwo akyi di wɔn akyi gyemaso kasa amen kai hoyi wɔn mu kɔ baabi tene ne adeɛ bɛyɛ na hɔ hwɛ na keka ma me tene ne di tene ne nyamsompa gyidie ɔdɔ boasetɔ ɔdwoɔ di wɔn akyi gyeme so amen di wɔn akyi because wɔn kɔ baabi pa you need to follow that proof. Ojeme so amapa amen di wo machi babi o mo kon na ye nti di wo machi o wi no obaka sai o se de wasi aka no saa ni oba we wasi ji atire die no eno be ko adwamamo no be ko o di ase last no be ko wi ase ni mu nyama de ntokwa baba be hia Fajidia ni jina walim na kojidia ni aban kopa Jemaso kasa amen kojidia kopa etu sanko fonigu destroy them kojidia kopa sakai owi no se so kojidia kopa no so dankwa hallelujah so dankwa wobodi aya de abai afrewunum so enye what would say this here dankwa wobodi afrewunum so enti se wonye me yenyanko awurade Yesu Kristo chidini a also focus amen obo modern se tene na ekọ ebe na ekọ gidie na ekọ nyamsompa na ekọ I want to follow them jemeso amen wo kọ no kunu sumi watire a omo na obako omo pasa omo huru sa kwa na ya dia bai omo na obako but kujidie dia bai na shut down kwa wabodi ya dia bai amen so na ujeja uhodia anyway jemeso amen nyaso obeja o hwa onya usoma afa obewa se wabu afa so na akoro ojemeso amepe amen me ponsesi ana momfa ncheme message bi o me twetwe sa na me de me pon ana me oh that's say okay 30 me dofo onyankopon a o manuama nyina nkwa ni Kristo Yesu a opa mu ka no yiye ni di ho adanse dento parato anim no anim sa hwe wase ya de bai hwe asadia no so obi anka bi ntine majaro wase sai amadam anase asembi ma amen amadam ayene madu anase asembi ma o kosi yan Awurade Yesu Kristo ahoyie so anona de obakyere abra esemu ne ahoto tumfo koro no ahiniye mu
ahene mu hene ne awura mu awurade. Amen. Dia ono nko dadia what is the meaning of death? Death means separation. There is no what? The kitty be that's how you amen. And then the students because what can I say? Some brothers with you, evangelism there. If you just for about 5 years, Oceana, our brother, no, say. Atro, and the mass into be mass, and about Conos. Obrunya mana no abatere ha na urade fam muka dwama mo na wo bone nye o se timi twa no se hyew no asako in the 5 years se zanya fo pa abasakra wa ese e basore an kibeduru but se ni pay di bone ye easy. Send the page I bonia. Amen. Bonina Odiru. And you know Saturday he was as is in Pimonai. And Sana Yesuba. Yesuba wa majini 2 million friend in Samu. But I should in the morning. Amen. Na Christ na de kwa bi ato so wa abagire di no yi we firi boni oje me so amepe amen what must you ya ni ate ha se ajeje fu kura so ye be wo de won kan ho ha what ha ya kan yi oboni nsem bi tu ya wo pa me ya nyeje fu the masrao masamano me di sina mamenka ho ni si o se di ono ko wonda anka owu nim obi enya ho kwan emu die nipa mu biara nhunu no da hallelujah die nipa mu biara nhunu no da no biara ntumi nhunu no ono na anidie ne da tumi wono amen atimo kan woti aso die nipa biara nhunu na wo tumi anidi ewo no amen ha nipa bia ni ho asasi so ya penso yo betimi na ni kosu awe ehuni nyame ana Jesus ensu ye funo amen ensu ya dia bai ono na kan wase di odo me na maja bedo no na me suma do no na be ya tena bi de woni mu ye be ba besra no wote wona awurade besra wanti hunhu no ansa na wo be hu sama wani enipa mfe ye ni hunhu no je wona atan ye firi ni party bi je me so amen body way hu the dark
body way. The party what you say? You want not turn your free the party beam. Yes. As a part of the cattle. Mbampan swa yedu. Metufu. Je me so amen. Sa down point to mo. Shesha down. Na ne shesha nyaya. Eye easy to get. Amen. Adia betimi amu anya down point so beti tenane. Fasha wadu. Se free na de ko mi chensi ba bi atene wo. Mi tino na mi huru teni ya me manon so ha. Me tinjidie. Mi ko to jidie nso a. Me san ho akobo aseto ho. Je me so kasa amen. Na se mi nya bo aseto wi a me manen ka ho. Me ko nya me so mpa ho. Na de mi akoda kwa ho. Me ma so mu twe. Amen. Hey, asma me kai. Amamu amosi so. Moye mranti. Tadie wiasefo ye nyina. Mo betimi ayebi. Do mo ye bie ni pa ontimi nye bie. Na se wotwia wo ho. No korotwia. Na wabɔ wadwem pɔsɛ. Udi Kristo tia. Hwehwɛ mfasode wo Kristo mu. Enye sika. Abonefo enye sika. Ana meboa. Wona enma wurade din enye sika. Enye sika. Entina Paul se wona yo se okasem bi. Wose se sum nyamsomfo no esusu se Kristo sum ya ahopede. Se ya ade a Kristofo yaso ni basis ani ahopede de anke ki abregu. Amen. Ade bia wi asini timi nya bie no enya no ntine urade fra obi ma urade din da wasi amrese echewe ni hotel so cha so de o mo urade din da. Amen. What you say? We are sikuro bia woni so sika bia wadi bi pai. Amen. Onya sika kora na bi o be 13 years. Ne papa na bre ye na obenya aye anu watoa so ne mu atra na aye kakraka odidi nom da onyare nso onyare ne manso ho fe. Amen. What you say? Adia bi ade mo ye ni timi nya no ne boshe bosa ade dia se wonne me no ne sika nya dan ne mma ya dia bai eye dan kwa into wona mo mani tutim se wo ko hwehwe dia bai ka bi wo ko hwehwe dia bai into wana wo so bisa no wana wo so bisa no dan kwa no busa tana na obaka tro se ho na mekoi enti di machi je me so kasa amen busa tana na obaka tro se ho na mekoi di machi amen no wa follow tu follow no so mbakwa akoto gidie what you say ko koto gidie nso a mubakwa akoto ede boaseto no akoto de Bible ni kura wo hwemu kan me pasar ne o ye free Kristo som se me wo bi me kana no me tefie na Kristo bi ba e no mo twam wo ma bi bo mpan wo wura mu ko ba bi ne wa twene brother bi se boga wo se wo di na chie wo ti bi se nante no nam kora na nia
bra the patriarchs of man be shewire mu anam se ha de yafuom aha ko nyina yafuom asori bi anhyo os man kan tell us asori bi os makopa na che into ya so kwa na mba na sisa mo kwan ami bre na free control ma bana ye me odifo bi shana wa bompa ya na baifo an hanadwo na sister okay na mesre na mse uni me wo sempa cho da bi na mse me ni sofo awua to ye na mse me ma bompa ya ma wo ye me ho na abai amen enka tira wo brother ne se on hwehwe Jesus enka moa ne che ba bi ade ne ko afa no ejina ho sofo ye fi ade mpa na mse di o hye wire mu ho ya wo ko no ne fi anya de enko tena fi ho ai asore no je me so amen se ne fi anya de wo wabusu fi kakra ne fi anya ko tena ho ko hye wire yi e wire ma wo ani mpamire ne mbomote anamu nyina ho obunu sa eye komo eno de en haadwene woti ase wo dwane ba yenti do se wire mu do se wire mu na wo se ba yenti a wosuro eno ne mpamira betime wire mu na obi ti wire mu aya de pa sister san ko fie na one of so brother and son am so brother ko YouTube femanimu ye okwa abomfanye se akwase awu ya YouTube ne tie message so ebe build o se ba bia o se stand o kon o ha o be doso afeno ahmadi am se last one ye tu hohomo ye tira ne kwa mo ko tena wiram kisa o da wani so ko wiram a hohomo no ko shiawo ahwa no asan pastor wasan wadu abanesi mo na set adada na nsi sengira na si tu mo ya darate na mane ko wiram te so bi tu fifie ko tena wiram a huni se ahonhom atware ho a de ya be asia wo de akọ ahwa no san de me pasa mouth asia ne se de wonya no so na ye nhuru so hwe je me so amen wo ma na musu mukura so wo nya dodo na wo nam ha abibi da ho a wo behu na fa minten di pabiaso nanti na nioma ba ye wo dia je me so kasa amen minten di pabiaso mesi wo ma me no mesi susi abobra no na mitimi tena na mesase mitimi hia bi wo za masa ose shofo de de nyame ahira wo ye de ebre wo na mesi na wo sobra na nyame no wo hira wo mi pa che wat mase obi fra me sika afa ana ose shofo afi we de pese July, September, and December. Isabo so me nse mo ba ko ne me fa umra America. Ana me hada ka se ye ni patai was ye di mo nyina ba ba. Afa me gina wodi na me ka se abrochire die. Na ni nyehu brother ba ko so o sofo. Misraw. Kan ye yama no ai. Since I'm in the catch, okay. This old 400 million. Obaka Bob Bessia. Oh, but the Yamidin Slamming, you must say, amen. So a radical, some now GD, wow, she was so happy.
tenene a woman the cane. Amen. I had a matter of fun as well. She was not me. Tenene, what should shadow and sign. Tenene, a woman, she shadow. Now, on Sanya Catherine and not training the no. Tenene, no, at the yellow body about. You will be struggle. You will be someone free. You will be so who are one young. Tenene na kofa ye no de ya de. The ye no ya mo fire. We ye no me see anya de abai. Ya na ho akwanche. Jemeso amen. Ya mo paye ya nya ho akwanchene ye num no e tenene no na de bra e tenene bonus oje me so amepa amen be ba ja matema se akaka me pese obi a wo ha no heye na aka ne anu heye na nkwaje abo Israel power. Because when you realize that you're paying now shiri Kristo your churches in the Ghana ha just ya tell mama o ma hu so o kwa soro no niska ya domo yes we are no member we do aboba rade si obefa ye here say ye ya defo what is the meaning of that the cattle mare so wo ya ebe ya dum wo ya dum what you say odi ka dum ne first wo wa dum wo when we say this Ubenyin say no de awurade asam na abere no woje me so amepe amen woje ye o ka say nye homo ofan say be wasam sie no waje asam na wi afei o ko ni nua ho ho na honhom no fa no ka say Mary wo siraw amen ade de ko fa nsia ne ba the way but the nyame din sira mu nyina Obia of Yanko person, you are blessed. They say you are what? Blessed. Everything be able to be in Shila. You will be killing Munya. Obejina Fakuna be buenim. Amen. You will be soon Sunya. Obejina Fakuna, now be mobi. Within Yamedins. Rather set things, we are sick, and you went free. Na yadi eni baby ayako enshande ni pa obatena se amawurade jemeso amen anan ha ko hwehwe bibia ana dia pon na bia ba so for me adwuma bi enyeye so for me wo problem na se wunnim Christ wunni no oje me so amepe amen me so ni mu hwan Christ o problem no o problem awo no enya nuama awo ton o problem ni na say Christ no nya dia ba and that is your problem say nka woni bu Kristo no so nka yenu na boost amen madam for be ko America my wife ni many of you feel when it or more than 17 years. None of friends is awful. The Sopper Dama, the Baby do what you speak a cramasso. They say, my brandy upon you, my banana, my yashi, my Bawari Jamaica, by people who are maybe about Jamaica. Never. Let me see Adams in Bama. Nakanena Naman. And then this abuse. Uba start a crash wine. Oh, mammy. Now, what is Jamaica? You know,
Jeme so amen. Afu wase chofo sa na aka. Wo ya sa na wo ka no osu wo fon no so. Untimi so nu no. En ha ho. Tene ne hu hia. Jeme so kasa amen. Reya na dampa wonya no Yesu mu na mfranto. So jidie no ko jidie kopa emwa ba mu. Ye na okane anso anum. Jeme so amen. Always osumu he security wo mu a esote afebi ya de eguso. Ma okane ndare day and night. Jeme so amen. Ma okane ndare day and night. Ne nante ko enkwaji. Ade aba ko ameminim ne se nipa asase so omo se owu okurade a ayam krasesem abayifo na musa abem ankokurade a owu ntimi nya dia ba. Jesus your life was mi kuremu a obinye mi jemu to ha obinfa mi tuma omie na bibie nso a entu ntem kokurade a owu ntimi. Jeme so amen. Answer ngina na so. Akachire oni asemenia. Oso no kachire asemenia. Me pa chopi. Mami who of heaven. Osone sama me kaje nzeminu mesrel pi anamontu ayetui emfensi heya momoden na me meet you in heaven enkwana waso enyemu ntofo mayem fan koyanim yenkodru fiasodwem heaven ahone yakohome bomodin na mi hu ho na me mitie wie pe na se bi ko dru ho na se ma hu a aba ha me papa